Oyakulo alandulako ookahewa kandjongwe ndo owapumba Ngongwe ni kahewa. Iinima yeende ngiini? andi pandula tate Kalunga. Ondi ku etelela kutya oli mona. Esilohenda lya tate Kalunga olili pamwe natse, onkene natu mpanduleni mukehe shoka tuna na mukehe shoka tatu ningeni. Niitokuli peni? Ondemu etha nale. Ihamu kwatathana? Ngaandaluka omwiitopola ko kungaye. Ino tula ndje kumwe na Niita. Niita okwa kengelela ndje. Niita okwa ningitha ndje ndishanagule po maliko gandje ageshe ngate ndathigilwa ku tatekulu. Okwa kala nokulanditha ndjepo. Onkalamwenyo yandje yatanaukile kuuwinayi. Paife ngino andi tamufulula kwike. Ino pumbwa okutonda omuntu mukweni, owa pumbwa okuntula momagalikano. Tseni atulitheni eembepo dha nyata dhomewangandjo. Satana oye eli konima iinima ayihe mbyoka aantu akwetu taye tu ningile. Oto ikengele ngoye mwene ngoye oto dhiladhilamo. Omuntu eta ningi hogolole mwene okulongela nkwawo uuwanawa nenge uuwinayi. Satana okuli peni mpono. Omuntu eli naa ta dhiladhila naa kaishi kutya kechimeli. Nenge anu ati emwidhilu. Ai, okuli kena. Ota ningili iinima oyina shaashi kena na akwawo. Iilonga ya Satana mpono openi. Shoka omuntu ta ningi iinima yechishi ta ningi. Olundji ngatu dhiladhila iilonga ya Satana, ohatu dhiladhila okukala una eendemoni nenge iiningwa nima iitilithi. Ashike manga Satana halongo ngaaka, thimbo limwe ohalongo nomukalo gwa gundjila. Elalakano lye okukambadhala etupukithe nokutufala momayono. Ohakala anyanyukwa ngele avule okutupukitha tuyone, omanga tse katuna ontseyo yasha. Oyo ekwatho eyoka lili mochikunino lya tegelela okuhomona. Otali homona ndele tali holama, opo inatu mona kutya otwali kakutye. Tatu kotokele eyoka ndyoka lya holama mochikunino chetu, edhina lye oSatana. Petameko lyombiibeli muGenesis 3 momasiku 6 Kalunga okwa shiti uuyuni awushe. Mesiku etiheyali okwa vululukwa. Meshito lye okwa shitimo Adam na Eva. Adam na Eva oyali yashitwa yeli moshipetha sha Kalunga. Kakwali kuna eendjo kombanda yevi. Kalunga okwa gandja ompango yimwe kwa Adam na Eva. Kutya oyo naalye omiti adhishe dhomeyana kakele komuti ngoka gokutseya uuwanawa nuuwinayi. Satana okwali ahala eya ningithe yataguluke ompango ya Kalunga naashoka osho oondjo. MuGenesis 3 okashona kotango ombiibeli oyetu lombwela kutya eyoka olyali lina omakoto unene livule iinamwenyo iikwawo. Omwiityo gumwe Satana oyo omunamakoto, shaalaga kutya oha kotokele. Inda lombwela Adam na Eva tati yona ku Kalunga, ashike okwa kambadhala okuyashingila yayone ku Kalunga nokuyaheka opo yayone. Peshala lyokuyigidha yali emeukililo komuti okuya lombwele menongono. Tatu lesha emakelo lya Satana lyotango muGenesis 3 okashona kotango. Eyoka olya pula omukiintu lyati, Kalunga okwe mulombwela shili mwaalye komuti adhihe dhomeyana. Shika osho Satana ati ku Eva, ina lombwela Eva alye oshiyimati, ashike okwa pula shoka Kalunga apopi. Na Eva okwa gwedhako kelombwelo lya Kalunga muGenesis 3:3. Ohatu li iiyimati yomiti adhishe dhomeyana. Iiyimati yomuti ngoka guli pokati kalyo, Kalunga okwetu lombwele twayilye se twayigume, ngele otatu chiningi otatu kasa. Kalunga ina lombwele Eva kaagume oshiyimati shomuti ngoka muGenesis 2. Kalunga okwa lombwele yaalye komuti. Satana natango okwa pula Kalunga muGenesis 3:4-5. Itamusi chili, oshoka Kalunga okwa tseya kutya uuna tamuliko omeho geno taga tonata, one otamu kala mwafa Kalunga mokutseya uuwinayi nuuwanawa. Okwiithana Kalunga ena iifundja. Ehongololo lyeyoka mochikunino olyali lya longa. Eva na Adamu oyali koshiyimati. Otwa pumbwa okukotokela eyoka ndyoka lili mochikunino chetu, nonando katulila mochikunino mono mwali Adamu na Eva. Ashike Satana okwali okuninga meenkalamwenyo dhetu ngaashi aningile ku Adamu na Eva. Omapukitho ge nomukalo ngoka ta longitha oga faathana. Satana okweya meenkalamwenyo dhetu ta nongona kombinga ya Kalunga. Ota kambadhala okupula iipango ya Kalunga mbyoka eyi nyola noshikaha she mwene nokweyi tupeni tuyilanduleni. Ngaashi eshiningi meyana muGenesis 3:1 ota pula tati, Kalunga okwe mulombwela tuu shili mwaataguluke nando oshipango shimwe shomiipango 10 ye. Nomukiintu ngoka eli oyo ongeleka okwa yamukula nomagwedhelepo ngaashi muGenesis 3:7 kutya Kalunga okwati natwiilanduleni. Ihe omukiintu nguka okweyi lundulula sho akuthapo oshipango oshitiyali ye ta shonopeke oshipango oshitine shoka teshi ithana oshipango oshititatu, nokwa lundulula esiku lyeyapulo okuza kesiku etiheyali nokweli ningi esiku lyotango koshiwike. Okwa topola wo oshipango oshiti-10 miitopolwa yili iyali opo akale noshipango oshiti-9 noshipango oshiti-10 agwanitha iipango 10 ya Kalunga. Eyoka ano Satana okwa yamukula natango tati,
Itamu si tshili, ono tamu kala mwafa Kalunga. Sho osho wu wete kutya aantu oyendji oya itaala kutya aasi inaya sa shili. Otaya vulu okupopya noonakusa. Aasi oyeli megulu taya tala aanamwenyo sho taya ningi. Aasi ohaye ya okutalela po aanamwenyo. Ayihe mbika iifundja ye etwa po kuSaatana okupitila mokupula elombwelo lyaKalunga ndyoka lili momuuvithi 1:9-5:10. Aanamwenyo oya tseya kutya esiku limwe onaa kase, ashike onsi ina tseya nando osha. Ano kahewa kandje, Saatana okuli omunamakoto. Oheya momikalo odhindji okutushingila tu yone. Ota vulu okupitila mukuume koye, mofamili yoye, nomomuntu kum'shi nosho tuu. Opo eku ningithe wu yone, waa vulike kuKalunga. Oyo nani iinima yoye mbyo. Ewa ngandi. Ewa, bye bye. Ewa. Omuwa tu kwatha tuuve komishangwa dhoye. Otuna omukotokeleli mokati ketu, oyo ha longo iilonga ye okupitila mokukotokela. Tatula mutse omaipulo kushoka Kalunga etu lombwela. Naashika otashi tu hingile mokukanitha inekelo muKalunga, tse tatu taaguluka omalombwelo gaKalunga. Aakriste otseni otwa hupithwa kesilohenda lyaKalunga, inatu hupithwa molwa iilonga yiikaha yetu yene, ashike omushoka Kristus etu ningila pehala lyetu. Saatana ota kambadhala okulongitha okashona komoshilindjika nokwa lundulula ayihe. Okwa kambadhala etu ningithe tu itaale oshili shesilohenda ndyoka lyaana ongamba. Elongo ndika olyetu lombwele kutya kashinasha kutya okukalamwenyo koye okuli ngiini, shaashi otuna esilohenda. Otatu vulu okuyona ngaashi twa hala, ashike shika kashishi oshili. Aaroma 10:6, okashona kotango sigo okatiyali. Ano itashiti natu yone ngaashi twa hala, shaashi tuna esilohenda. Otwa mangululweni moondjo, ano ngiini tatu kala mudho ishewe? Otwa mangululweni opo tulanduleni ondjila yuuka, tuvulikeni keepango 10 yaKalunga yili ngaashi kayili, inapu gwedhwa po inapu kuthwa. Okanona ohaka landula ompango ya tate gwako, oshoka okehole tate gwako. Natulanduleni tate gwetu gomegulu, molwaashoka okutuhole. Saatana ota kambadhala okutu itaalitha omalongo ngoka taga nyuyitha omakutsi pehala lyevangeli loshili lya Kristus. Natu kutheni ethimbo tu taleni oonkalamwenyo dhetu. Omuna eyoka moshikunino shoye tali kambadhala okuku itaalitha wu yone. Pamwe eyoka ndyoka omo nale lili monkalamwenyo yoye, kala wa kotoka waasindwe komamakelo gaSaatana, oshoka otaka shunitha eitaalo lyoye pevi. Kala aluhe nokugalikana nokukonaakona omishangwa, oshoka mokuninga ngaaka otashi tu kwathele tu kale tuli kekankameno lyashili lya Kristus. Oshiholelwa oshiwanawa otatu shi pewa kuKristus, oshoka oye asindi omamakelo gaSaatana sho ali eli mombuga. Kristus okwa galikana, ye okwa popi oohapu. Ano natse wo natushiningeni onga Kristus eshiningi. Yesus te yake pangulo.